الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ma'arifnu Allah subhanahu wa ta'ala ayaw ito ang pikirakan na pag-usayin ko saya na sukang giginawa isa swaswatsi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ito na sabab sama sa iman to na yan didakal na yabunta na dilandikan giginawa ini na sabab sa tamok, sabab sa kadato, na sabab sa politika yun na nibunta na dilandikan giginawa ini. Kaya lipatan sukang giginawin sa swaswatsi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lipatan sukang giginawin ang makapupasugan si ko agamat tanu agama Islam. Mga uripno Allah subhanahu wa ta'ala adna pagusain tanu saya abturun tanu akaturu Allah subhanahu wa ta'ala at tanto kumapi abdu makinagin tanto ko ipapakapi aginawa ajib pamakinagin. Pitaro Nabi sallallahu alaihi wasallam apitaro Allah subhanahu wa ta'ala awajabat mahabbati lil mutahabbina fi biya wajibati Allah sububayakan si kumangatau haji giginawai di pagaria di imbubulayo ka sa swaswatra nati Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana biyanuyo Allah wajib sa ginawa niyan akakubabayan niyan kung mga tao at hindi ginawai di mamagpada sa suaswatra niya ng Rabbul Alamin. Natanudan tanu marunod no Allah kaino tanu yaman niyan na di purmaruma sa isang kaya dunia bubutuan tanu ginawa tanu sa mu'min kaan tanu masuat su Allah nabuan ra tanu mamu masuat su Allah subhanahu wa ta'ala. Na isa din nakakibubay rakatano Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kuto kakibubay tano si kupagari tano ginaway tano sa suaswat rakaniya na Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa sabab sa tamo kenagupirak bitaru Nabi sallallahu alaihi wasallam inna minal imani ay yuhibba rajulu rajulan la yuhibbuhu illa lillah. Mata nanti yang kapit sa parataya na sukat kebebaya yu sakataw ko sakataw apa dia la yuhibbu illa lillah ad atiyan ini kabebaya yun na inunta na lillah min ghairi malin a'tahu kenapa tigian sabab sa tamu kay librenya nun fadhalikal iman nagiunan manatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa parataya. Dapat sarupaan sa kapaging ginawa isa lillah nakapamangtumai makapantag sa kapangunutan si ku Allah subhanahu wa ta'ala kalak si ku Allah simba si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mana gira melay niyan supagarin niya na miyaribat melay niyan supagarin niya na dinggal bersakadustaan na papakatadaman niyan si ku Allah subhanahu wa ta'ala. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na nakumasa amlipat sa kanya si isa Madina hapon sa Makkah padiyan sa mga sahaba niya nabituan sa mga muhajirin na sugya pa kaumayran si isa Madina kami umayran sa mga sahaba Nabi sallallahu alaihi wasallam mabituan mamusa mga ansar. Napiakan giginawa isiraro Nabi sallallahu alaihi wasallam saya buntalay na kidinang kiran napiakap pamagigatayan siran sa didin kebengkas sami akan bekan kumangat pusuiran subtitu akan giginawai agiunan suagamatan wagama Islam. Yuna sukini pun tagan ng mga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sa ikukang giginawai salillah. Si saluana mauri namay kaso Allah subhanahu wa ta'ala ito na nawagyan at turunyan ayna almutahabbuna fi al-yawmi udhilluhum yawma fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Anda tigo Allah sumatawa tinggi ginawangi di mamagpada di mbubulayo pa sa suaswat raga na tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Naiman ko napakasirong kusirong sirunga ka na tigo Allah si kumasa karaganan siran si kumasa adid na kasirungan nira na inunta na susirong ka na tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Miyaguntong sa mga tao at na ginawain yan kububayan yan na kububayan mamu ginawain yan.
Sabab sang kaya dunia na mapaparuliran subaraka na sampai sa kapakaumayran sa isa nuwana mauri. Maana pakasuljiran ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surga. Naya pinakaminos sa kakweran ng pahalati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na may kasigur-sugun so ginawain ka na makasul sa surga na sakana di ka makasul sa surga na may kapakasulod din sa surga na makapagkadaw kung so ginawain ka sa tigyan ay ya Rabba anda tigyan so ginawayakan anda so gulayok ako na kababayaan ko anda so ginawayakan na di kami makaptigran o sabab yan na kami sung nadua kami natarong ko ng Allah at tigyan na magbanugang ka nambubanog na niya ko na di ganyan matong ko surga sasikan niyang katulungi ko naraka jahannam nalangag niya ko na ash natero niyan ay batatigyan ka diya ko ng kaparo ko surga o diya kami pagpadas sa bulayo kakanap kababayaan ko natero na Allah asunguin ka tigyan nakapting ka sulimanian napakaunatang ka sa surga sa sulga nun ko surga Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar ginan subala sa ito talaga do Allah subhanahu wa ta'ala si kung mga tawad yung giginaway sa swaswatra kanya na Rabbul Alamin